Mubunge wa Ekuru Elizabeth Karambuka iremia na oreti aciari kurekana na ontwire bwa kurukirwa ni kagita bagutana na bari akiuga rutano ro mwana mwari ntukucia nandi ni kithomo mere kairemia ni gwatimbaru ni chibo wathiro gaiti Gerard Mungania na munini wa chibo sublocation ya Buitha Rosemary Nkirote baraba ugite bakajukirie tagare muciari uroka gwatikana atanite mwana wa kagiteno kau mutongero gikundi gitiga kithirikari na Rita Seaford Kenya Margaret Kiara ugite onto bubo nebokorokinde kagita na nande Anthony Babatere kwirutaniria na kurwana ontwire bubo Marion Karugi na Chionkoroke. Mubunge wa Ekuru wa kaunti ya Meru Karambuka ilemia na rombete aciari munoba Ekuru kuthiri ontwire bwa kulukirwa ni kaita botana na batwale bubo yirete nyuma ya naba kwatikana batani interesi ya Kachiu Gembe South na wikirwa mpene wa mona aciari bona atani ende thaiwe gento yakeu teke thamo na ndende timantu ya makuru tucokerete no mantu jandre igerwe jandara mujire ya Kachiu ndare kundekurira Nori itu mama tujojo to kwa ngogere ko to witirwa maronda. Jo theri. Bate kware na tomi. Ene dai gote tomi. Gote tomi to ba mami baba na bajojo please. Amgo boromba. Na inko me kwena Saweria, kwena Sabsibo, kwena assistant chief na kwena chief. Ene ntato unda igerwa munya chibo ino babu idairwa sanjari. Ewe kemewe mbepio. Police na boy tu amperane moinya bu kadwana ya begero ngare ne batore tena ndamu chiao na ironda biao zero ai tori to ana baba kwa orianda ne ko ironda mincherie dagwane yoni kiwa murimo yeko ororo bonde itumenya ana ba ote kia kongere ote kia ito mami nyabu buije ote kia ongaira Kema inasabu wenye boritani we. Mama Safi na kuria aciari ni baringa ya riboti kire masibo rira barona aciari baraba wetithia na mbere ontwire bo maturene akirita mukana kire atani na kuana babati utano na muambo jwa kithomo na tikwenyangirwo turobo tumenyere itubunda buromba burunde tukenu demwe kuru iwe tena fainda na ibuje namba chesibo nuije sabweria ibuje ne ntorene buije we kale karakinya form 2 form 3 na buije atani bara bedero bareo inda didirio nda watani beke kundi kede imbecha baureti no to imbecha re mo bauragia girijere no ndererwe broka kajuke mana tano 500 mutani akajuke ngirie mona mana tano tubona ibiachara deto atana yake ari biachara itari biachara yari gukuria mwari nene nande itukuragia na ntanara na mugambo itukuragia kanisene itukuragia chukuru na kirera na no tubweri kwethera tukarinya batu mami nturene ni miario ya Mama Safi ije kinesibo wathero gaiti Gerard Mungania na munini wa Sibo Buitha sublocation Rosemary Nkirote kwa mwana mwale naye wekethako na weko batana na undene alafu naye mwekoro wenturene moko mudane ya musiete ngwe kuko meda moko mudarona tani kana ana baida tola keni kutoka ana beto ora murungu atodra kutoka tiwetatia ne uwa uno ndo kinya thirikari ne kweyo kete mupango yo kabiofu para ukabatu atanete mwana mwane na kedera kore atani batingore ne iba pitinibi iwakati hata wewe ukiona hiyo kitu kifanyika kwa kijiji chako kama uniamini usiniambie siwaambie mwenda muandikie message mwambie kuna asili nimeona kuna vile nimeona hapa kuna kaa hebu kuja uangalie tafadhali tulitania ibu mbele yetu barite ya kiathone kia Mama Safi kia kururia mwako jwari korera kirete ana ba mawathe para bathoma ira skuru ya primary ya Thero Gaiti Mama Safi ogera bakututenge atiko arakinya nyumene ayanite kigina kia ngaf kiri ikundi na kubaromba utumira mbete iboya nikenda ibatethia Giriegana na 50 Mutu kwa ririririo uo enene au Deja raundi Deja meche itaki nyamagana agatu Ano mana jele
ai tutete kaitene kau na kio kundikite kia kithirikari nikio Seaford Kenya kira kitongeretwe ni Mangiriti Kiara nikitithite na mbere kampeni ya kurwa na ntano cia nabari na njira ya kuthomithia naba kureana na karunya rutano rwabwiri kuneka mwana oku ogo muciari neka mwana oku rutano rwa kithomo rekana rutano rwa kirunya rutena maana mwe itokwetha twina thina ire cikurumira nabari ciena mantu ja rutano ira itha yake gender based violence kwina teenage pregnancy na kwina kija kuthurumiwa na mantu ja tukwetha tukitana na baba mibango ene ira yenderete na twina mbo ojoro tombe okinya kira ngondu tukomba okinya akachine kera tomba go save mwana omware yo twituye mwana ora gwenda gutanwa ate na ume kija Biblia yangu ndiuga antu bakobora igu kwaga umenyo okara mwana ona ndeje semina jeji atenge kwithwa agite kaija gutanwa turone kesi ya ibo muno egembe South na Bogoti ara kuona mwana ana bagitanwa igitandere rutano rukurukine igita rutano rutena maana ikiara na kuria aciari wikira muno kithomo antu akuthukangiria naba uturobo mwana uyu mumero mojoru omwekuru utani pio kiratithire twate tongithio ndae na kirunya so na ndato kuga aciari ndabwe inyerieni kithomo kia mwana gwatira ni anda baba ari ane baba kubwira ibakwenda kugwatirwa baya ana nikera bakinya na bakwenda owawe muciari rutano ro kwenda kutana mwana okuo mwari rekana na duro tena maana nke reportera weru weekend kumembe Beta wa Marion Karugi wa Kenywa.